Ya Kamal Canal Vision TV goro be information ma goro be link ke go information be link Canal Vision TV ku subscribe ke like ku share wana ray lere kon gwasme bana rwacha kamen chalat netin content chalke human right wash ji human right wash kanasen content go kirikten content togre wika South Sudan en ray ler kaname bana mandana chikana lat ka kwikore dane chitogre wika nasir no bana jeling chikon gino dongwa de dane donken kana ngach but chikana ngach entama chikari podamo chikana jako baya ngajwi mon chikan turun tu ngwanwe gan ga torbo gwade dane to korten ala korme che to ka chikan turun gan kan la ke satellite kan to content la ji marai watch bana mandanen chakul la da kan ban jilin gwada me ka gorjen wode ko na nyakane de ko ken mi jiram jedit ka Nur Online TV channel gorjen en go jender subscribe kade notification be aler je twain committee ler mi bare da chwa mala shuba kaji gwada dana pa brech no tangod ni chanki ler brech mala shuba meken na mo meken etwain ban ler me ban je cholin kel ka dob dande kon linga ja no deni Uganda Kennedy ni kirma yadi ta kan chaka gwanya no chaka gwanji human right watch ji human right watch kon Kennedy leten talaga anwerbo tileran gwada mo no nyok jidwel wal ne de kon le dwel wal kene de kon ngai kamana ne shiro la lat no ko te ke to ngwalung te shiro den lat te sigan kalat ne de kon te la ji human right watch ko gwina gwada chirek to okteno la te ke report mala gorke baje gor kene de to ba report mo baje kula nang nel ba nang ke international community ko baje kula oling no changa jenu la ren ya le dane bok no edung Uganda kene South Sudan keren yalte konte book no te bokana ne te konte la nuare wan wo wonyam no waji human right watch chikan logo no cha nuare cha kanak rewe kanasar no chikana condemn ala gwade dane cha confuse keje etan me chikorme to kanasar no kataje togaje je togono charan UN chanak so nege chanak na mo che winmon chikan go jeno dong nuare kaneti jak but ran wanang ne je ke crossfire gwade je korche tokten ngeje no dor gwalmete mede korten kabega ten karenial ko kan chaka jak anyok eno baramide baje belief vonne karenial bay banang karenial bono eneti la UN peacekeeping force si chwang bono mo ko ken ke de no so rege che bijek me che belutin hajeni gane gujeno en kume dung South Sudan etiken ka chon ko nyen kan ke kane ko lanware so me chanul me shaganak kana gadit no ku ka recording ku kana kana gwa de dan ya ko men chala da ken si mo gwa ko dobe kan lat ke je jen ku kan report le to bentama ko cha ngaju monno men chala da kuma kirma yadit adwer chicken dwer mudi chicken lat ko chicken chemical weapon chicken use no chemical weapon mishal incendiary jen incendiary no mo jen ku kon le use me chol kon cluster bomb ki chemical micha pen pointu ba pointu la gobdu point be je yoton gwado mo ala tissue pointu ki gobeme wona karal be ka yot ko je affect bone immediately anyok chicken logo no chemical me economy use ko chemical la bu ka karenial ba ko le pen ano micha jego be chu dop no chicken ji Uganda kene South Sudan ala SSPDF ke UPDF Uganda People Defense Force ke South Sudan People for tinchurien mat ko bekan wer bekan kanak chaka kwidwer wa mi kan lat wa a crime against humanity wa chika dwer mi ditikana lat ko cha thun gana ko ni gana nak chaka nen jane dial ko ni chen kanak chaka nen ka thun dial ko te chala online kan ko ni chu ko ke ken report den dan chala tu shawra jamo chaje kamnial men tin jene la ji gat ke ji UN mission ke jen kan ji UNMISS and wode kan wure mtuoga ne dorin matin tanian dwalka ko ken kana chit ka kon dwalka so teleka power medong de kan use special kan ji garato
intergovernmental mo men kugule taka kon so ken teleka long they do not have any power ne tika power ka international community ko ken konte la pressure kula topka ko mala daga na long ko ngajen wi kwar mo bume la lat kana sanction by sanction member te dobe mo biya kor biya pel kaja ko mi chai sanction la bol la teten by economic way dun ba yar yen ta danen yen wi moro de jenamo mi cha ngajo ramo mo ram jiek naga ne ka lelungu ba sanction ba jalalet so me le ro de cha ngajo gwanu very clear dak ring ma char te le partner ne me ekir me yadit ko be kwer be jetop be de kambol mel ajene ku nen ko dun yo gana ko jele no men ko to tama me to ne ka doma ka gela shala la nuria nyin ka tin shang tama ekir me yadit kelo no mo me cha ngajo very clear agenda en mu ba chal nyo le ne bo wudi shal ka me par kol bon tama wo je dak ma char ngoda bo wa kel bo me jak kor ko betin me na gwadi ajor kan me wa ba division bo kan wore ko wore mo te chi kan gorno bi kan manakan bi karam len mi jak bi kan kon jugo me jak le mo ne bo ngodwa bu te ko re dien so an melet kir me ya dire wa kudanen wore ko bi kore ndana nget kan be chu rew ba dak ma char ba yu naga kan pan ken again that's the system they are using ba ta me fail ko chi nuar chi ga te resistant chi ka bom choro ka bom ko la kan dama na mane anong biga de manong binyin kana ba je joj biga na manong binyin na ba je joj am right corner tam mane ko nong ka kana so la jang de nong ka especially let's say ya gwele ko to tuka a gwele force tuka a bishop kana ko ta ba le tuka ba so ba ni min ka gwadi abin tarambe te ngwama quickena ano nakaneka akire tokaneka anyoka bishop kene shal tiare ba quicken manan let kana ba ano gwada be malba bena biga tekarek bon ni malakal don jikan bishengten who knows so report ano gwada me report dungji human rights watch jikan ngaje no cha nore cha kanak karenyal ne de telwang amenta bangore wa mo boga ka bana karenyal so agenda nan donde kono nyaga na me ano chi report chi already kay UN kay international community ka ne de content chi baratin wajo top ano chi ka report ro yi kan nyo gar ka website to ngwan wi mon ke li ko ba nga je gwanu ngum le rode men di de long chi kan chemical chi kan nen chi kan chemical dan chi kan nen chi kan turun ka dial we kan nen chi kan pinya dan en wang chi kan nen ta dan pede je pin ke ta dan wang pin ke ja ano chi kan ngaj chi kan ngaj bono ne ko ni bo ka ji Uganda ko renal Uganda god ya turten George Bear kana gen dung renal dung de en kirma yadit kana janka ano te ne te ramade ne ka te yenda ka bom ka chemical bom jaten so namo agenda na le ro den tama so ana ban jigo mo dien me jinu channel ko subscribe ka bijalla ka bij share ko ban to kel kamar jakka gan man ko ken biate man